natekereje ibintu bikomeye natekereje ibintu bikomeye pe ndavuga ati uyu mubiri dufite umaziki n'abawukunda ntaco bawukundira ahubwo abantu botekereza ku Mana gusa ukaza ugenda uhavuga ngo wompamagara no kwitaba ukita kwiherezo ryawe natekereje ikintu kandi turihanganisha famille Pasteur Gedeo mukomeze mwihangane mukomere cyane aho umwana yagiye niho heza kandi buriya umuntu afite iminsi yiwe atarenga naratekereje ndavuga ati se Mana yanjye umwana arapfuye sibyo noneho kubera ko yambuwe bwa buzima ntarari wabo kera agiye muri morgue abantu bazoja kuri morgue baje guhamba bamusezere aho ngaho mbese birangirira ubuzima bw'isi ntabwo ukora icyaha ariko abantu baje aho ngaho nyine bakumva ko ibyo barimo bakora ni ibintu bidafite inkurikizi nta ngaruka niko bibwira ni uko utamenya amakuru abantu bafite ubuswa bukabije ntibamenye amakuru ariko iyo baje kumenya amakuru ni nako Bibiliya ivuga ngo iyo baje kuba abanyabwenge bo kwitaye baritaye ku iherezo ryabo nibyo rero ariko hariho les options mu guhitamo umuntu ahitamo icyo yumva. Hello bakunzi amakuru mufite mumeze neza mumerewe neza ndabasuhuza cyane aho muherereye ku migabane 5 y'isi mumerewe neza natwe turaho tumerewe neza turashima Imana twari tubakumbuye cyane iminsi yari myinshi tutabonana tutaza hano kuri kamera twari duhuzeho ariko Imana yabikoze twagarutse ikindi turabakunda cyane tubifuriza ibihe byiza Imana ikomeze ibiteho Imana ikomeze ibagire neza abari mu buzima butaboroheye Imana iborohereze abari mu bwiza Imana ikomeze kurushaho bikomeze bigende neza bukomeze bube bwiza cyane ico nico twifuriza abakunzi bacu rero twagarutse turabakunda tubane muri uyu mwanya ni yacano yanyu ni yacano yacu y'ubwenge iduha amasomo y'ubuzima turimo rero tubane kandi nyine dukeneye ko mukomeza kudushigikira mu buryo bwose mu gukora partage mu kulikinga mu commentaire zanyu tuba tuzikeneye cyane kindi nshimira cyane abantu badushigikije subscribe nukuri Imana yo mu ijuru ibampera umugisha nawe utarabikora bikore ntaco bisaba bikore twereke urukundo urutwereke mu kudushigikira mu gukora subscribe turabyiteguye rero twiteguye subscribe yawe wowe udukurikirana utarayikora abayikoze n'ukuri ndabashimira cyane hanyuma dufite umusangwa duhorana kuri channel yacu kuko naravuze ubushize ndavuga ngo sinzasura kumwita umushitsi kuko n'umuntu wanje n'umuntu niyambaza buri gihe niwe kenshi mba ndi kumwe nawe kandi nkamwitiza cyangwa se nkaba ndi kumwe nawe bitavuga ngo wenda cano niyanje nawe niyanje ku giti canje ariko ntarigera ntererana ntarigera ampakanira iyo nshatse ko dukorana ibiganiro nukuri ndagushimiye cyane urakoze cyane kandi ndakwakiriye ngo wisange hano wumve yuko urukundo uzunyereka abarundi nibo bazavuga ngo suko gusa mu mwami mu kinyamurenge sinzi ko bivuga ariko abarundi bazavuga ngo umuhate wawe cyangwa se uburyo witwararika ikintu si by'ubusa mu mwami ariko ndumva byose byumvikana no mu kinyamurenge bishobora kuba ari uko nyine si by'ubusa mu mwami nta gikorwa kitagira igihembo ego rero ndakwakiriye cyane urakaza rwose urakoze cyane kuduha ikaze kandi ngushimira uburyo ukomeza kunyitaho mu kumpa ibiganiro Imana yo mu ijuru kumpera umugisha
turawakiriye. hanyuma abakunzi banjye bari bagukumbuye kandi ndashima cyane yuko hariho abantu baza banyandikira inbox bakambwira ati ibyo biganiro byanyu biradufasha biratwubaka. hari umwe noneho wari wambwiye ati nataye telefone noneho sinaba ngikurikiranye bya biganiro byanyu namasa n'ugiye mu kizima bya biganiro byaramfasha uko mbikurikirana bikamfasha. ni ukuvuga ngo hariho abantu imitima yabo iri mu gufashwa kubw'ibi biganiro kandi ndabizi umuntu wese wakurikiranye bino biganiro ndazi yuko bitegerezwa kumwubaka kuko ni ibiganiro by'ubuzima turimwo bifasha umuntu uwo ari we wese. rero ni ukuri ndagushimiye kunyitaba gukomeza kubana nanjye gukomeza kunyitaho. rero Imana ikumpera umugisha. hanyuma ndakwakiriye ushobora kuramutsa abakunzi bacu. murakoze cyane. reka mpere kuri uwo udafite telefone ko ataza kudukurikirana. yaje kuyigura yarayibonye. iyo ni iya kabiri. nje nari mvuze ngo umugurire telefone ni nkako nari mbonye. mugurire telefone. umuntu nimba agukunda gukurikirana akagira ikibazo telefone barayimwibye uba waramurebeye ukuntu umugura telefone kugira ngo aza gukurikirana. noneho uzi ikibazo cyabaye ni uko yabimbwiye yamaze kera agakugura. kera yari yaguze ntiyabimbwiye ataragura yabimbwiye yaguze. ariko no gutunga zibiri birashoboka kugira ngo azakurikirane ibiganiro muri zibiri. imwe niba asubira kuyitwara azaba afite iyindi aho hafi azaguma azimwihe. birashoboka abibye ntibaragakizwa kugeza bugingo ubu. n'ubundi umubwire ngo ayibike neza azayifata neza azayibika neza azagenda kujya Bibiliya izivuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima uri niho n'umutima uri. umubwire ko hanze hari abajura azayirinda neza iyo telefone yiwe. murakoze cyane kuduha ikaze. natwe turabashimira mu by'ukuri si ubujyajya ariko ikaze muduha twebwe kubera ko kenshi tubana n'iyo mutoba mwaduhaye ikaze numva ntacyo biba bitwaye mu by'ukuri ariko kandi kuba muri duha nabyo ni byiza. umushyitsi naho umenyereye mu rugo ariko igihe cyose yaza yakomanga hariya ntumukingurire ntumubwire ngo karibu. hari igihe nyine yotangira gusoma ikindi kintu akavuga ati hano abantu bamaze kundambira. ariko igihe cyose iyo umwakiriye neza keya kabona uramwishimiye bituma agaruka. rero turabashimiye hanyuma turamukije abakunzi banyu bose ababakurikirana ariko kandi tubabwira ngo bakomeze babakurikirane cyane kandi bakomeze bakore biriya byose bisabwa. baza barayikinga videwo bagire comments bagire share abataragira subscribe nabo bayikandeho kugira ngo sub zigume zizamuke. uko niko kuguteza imbere mu rukundo ntacyo bitwaye. gusa nyine haracyariho challenge zikomeye. abantu barareba ibitabafitiye umumaro. isoko ifite abakiriya n'imburamumaro yayindi imwe mu Kristo yaremye. iyo soko ifite abantu ibo nturinda ubasaba. iriya soko y'imburamumaro ntabwo baza babasaba ngo mudukandire. abantu bonyine baza bijana bagakanda ni ukuvuga ngo bakora ibintu batigeze basaba. ni ukuvuga ngo iyo soko niyo igira abantu benshi. noneho nusoma ijambo ry'Imana inzira ngo iganisha kurimuka ni inzira nini ni umuhanda munini ni nyabagendwa nta n'uzuyoba nta uzuyoba iyo ashatse kuyijamo. iyo nzira iratemuye. iyo nzira irimo gudro irimo umuhanda mwiza wihuta nta na trafike yewe wanasangamo ariko ija mu ijuru. rero
ni inzira ifundanye, irembo rifundanye. ariko nayo nza numva ngo hari umuririmbyi waririmbye kuri iyi nzira ija mu ijuru, aravuga ngo abagenzi nubwo baba baswa ngo ntibazayiyoba. ese iyo woyoba wagize uwo mwete iyo yiyoba iyo nzira? Oya, kuyoba ntiyoyoba kuko hariho ibiyiranga birahari. Ni ijambo ry'Imana, ni ugusenga, ni mwuka wera, ibyo byose umuntu bifite ntiyayoba. Ariko Yesu yaravuze ngo ni nzira abamwizera Yesu abamukurikiye. ariko rero niyo irimo ibibazo, ni nayo irimo abantu bakeya. iryo rembo ntabwo ririmo abantu benshi, ariko abantu benshi bahaye cyo gutuma nkubwira ngo hari isoko y'imburamumaro. abo ntibisaba ko mu bindi bonyine baza bagira share mutayibasabye, baza bagira comments mutazisabye. abaha bareme isoko y'imburamumaro ntibarinda kubwibwa ngo ngishe komante mu liking. no kuvuga gusa ngo umaze kwa uploadinga video ikaja hari y'imburamumaro. hari abantu bayitegereje bene uku nguku babayeho, bazavuga ngo nibo bifuza kuragira ngo izi ngizi z'ubwenge zivuga butumwa n'ibindi bazavuga ngo duheruka ngo turabakumbuye se, ni bakabo ngabo. ariko kandi nubwo bimeze gutyo, ndashaka kubatera intege no kubabwira ko iriya soko birababaje n'abarimo bayiyoba, birababaje n'abariya bakiriya, urabyumva, na ba nyiriya soko nabo barababaje mu kaga. ariko ni amahitamo y'umuntu, igikuru ni uko muheza isi n'abo bakiriya cyangwa se abo bantu bakurikirana ibidafite umumaro. igituma batababaje ni uko Imana yadushize amahitamo imbere yacu, kandi umuntu wese ufite ubwenge yamuhaye guhitamo. uhitamo ibibi ufite bwa bwenge, uhitamo ibyiza ufite Imana yaguhaye bwa bwenge. ntiduzoza kugukonteredire ku kintu wewe wumva yuko ari cyo ukeneye. Imana yaguhaye ishwa yo guhitamo. ni ukuvuga ngo bariya abantu nabo ntibababaje kuko bafite ubwenge Imana yabahaye, kandi ibashiramo amahitamo imbere. amahitamo ari imbere yacu. ibyo uvuga you are right, niko bimeze. Imana ubundi n'ijambo ry'Imana muri yose riravuga ngo ubwoko bwanje burapfuye kandi bugize kutamenya. urabyumva rero? ahanini ni ukutamenya. erega n'ibyaha abantu bakora ni ubujiji, wogira la mémoire des conséquences de péché, ukamenya ingaruka z'icyaha ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango wawe, ku buzima bw'itorero waba usengeramo, ku buzima bw'ubwoko bwawe, ku buzima bw'igihugu cyawe, ku buzima bw'isi, ntabwo ukora icyaha. ariko abantu baje aho ngaho nyine bakumva ko ibyo barimo bakora ni ibintu bidafite inkurikizi, nta ngaruka, niko bibwira. ni ukutamenya amakuru. abantu bafite ubuswa bukabije ntibamenye amakuru, ariko iyo baja kumenya amakuru ni nako Bibiliya ivuga ngo iyo baja kuba abanyabwenge bo kwitaye baritaye ku iherezo ryabo. nibyo rero. ariko hariho les options, ni uguhitamo. umuntu ahitamo icyo yumva, nta contrainte. ni kujya urabona umuntu yagiye mu isoko azagura icyo yifuza, kandi isoko irimo ibintu byose. erega n'aba biyambika nabi n'ibiki n'abiyambika neza, iyo myenda yose baremye isoko yo kwiyambika nabi, baremye irimo ibyiza irimo n'ibibi. ibisigaye ni option zawe, ni wowe, ni amahitamo yawe. nimba ukeneye gukora ibyiza urabibona, nimba ukeneye nta ibibi si byo byonyine biriho, n'ibyiza birahari. wayi abantu baprefera biriya. Imana ari kubwira Kayini ngo ukore ibyiza wo kwemerwa. haracyariho amahitamo. umuntu yahinduka from now, from today, from this hour. umuntu agahinduka agakora icyiza kugira ngo abe arimo ategura ibintu
hari ibintu byinshi ureba ukibaza ngo ese abantu bazi amaherezo, bazi iyo tuhaye tugana, bazi iyo tuhaye tuja, bazi igihe barakizaho kigeze. uyu muntu ntakaza abyuka kubera ko amaboko yiwe amwemereye gukanda telefone igafunguka akaja kuri YouTube n'ibindi byose ngo agire ngo niko bizahora. Ishobora kuba uyu munsi ushobora kuba ari uwawe wanjye cyane rwose. Uzi igituma ibi bintu abantu bagomba kubitekerezaho cyane kandi tukita ku iherezo ryacu, nuko buri munsi umunsi wose waremwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo tugiye hariya ku mpande, umuntu akavuga ngo buri munsi nzoza nja guhagarara hariya ku mpande ndebe ko basi hari n'umunsi n'umwe wira badashinguye. Ni ukuvuga ngo bashingura abantu benshi, bishaka kuvuga ko na wa muntu uba ukiyawibwira ngo afite ubuzima, ni ukwibesha. Ni ukwibesha cyane. Ikinyoma gikomeye. Ni ikinyoma kiri mu mutima wiwe. Ni ikinyoma ariko gusa kandi n'abandi bashinguye suko batari bakeneye kubaho, kandi nabo batekereza uko nguko bavuga ngo turacariho, ariko bwaca Bibiliya iravuga ngo abariho si ku bwabo n'abapfa si ku bwabo. There is someone ufite remote control, ugenda utelekomanda. Hariho master of time, hariho maître d'état, urumva, hariho umugenga w'ibihe. Muri Yobu waravuga ngo umuntu wese wabyawe n'umugore ngo arama igihe gito, kandi ico gihe gito naco ngo ntabwo kiba ari igihe cyo kuryoherwa cyo kunezerwa, kiba cyuzuyemo n'ibibazo n'umubabaro. Ngo agahita nka kujya urabona mu gatondo iyo hakiriho ikime, iwuwa izuba ritaraka, ishugwe riza risa neza, flower riga umuntu wese yarireba kumva araryifuje. Ariko nyuma y'akanya gato izuba ryatse n'umuyaga ugahuha, buza buja kwira ryawuwa ryamaje gutakaza ubuzima. Dusa neza iyo umuntu ureba umuntu afite ubuzima abasa neza, ariko nyuma gusa umwuka iyo uvuyemo umuntu atakaza agaciro kiwe kose, agatakaza bwa umuntu bwiwe, agatakaza rwa rukundo abantu bamukundaga. Nico gituma ntaza narara no muntu bagomba kumujana muri morgue. Urabyumva rero, ico gihe rero umuntu namenye ko ubuzima bwiwe bugereranijwe na flare. Uyu mwana uheruka kwitaba Imana hano i Bujumbura, natekereje ibintu bikomeye, pe ndavuga ati uyu mubiri dufite umaze iki? N'abawukunda ntaco bawukundira, ahubwo abantu botekereza ku Mana gusa, ukaza ugenda uhavuga ngo wompamagara no kwitaba, ukita ku iherezo ryawe. Natekereje ikintu kandi turihanganisha famiye Pasiteri Gedeon, mukomeze mwihangane, mukomere cyane. Aho umwana yagiye niho heza, kandi buriya umuntu afite iminsi yiwe atarenga. Naratekereje ndavuga ati se Mana yanjye, umwana arapfuye sibyo, noneho kubera ko yambuwe bwa buzima ntarari wabo, kera agiye muri morgue, abantu bazoja kuri morgue baje guhamba bamusezerera aho ngaho, mbese birangirira wa muntu twari dukunze twese, umuntu wese yarakunze, kandi uriya mwana yari afite igikundiro, ariko ngo abantu baramusezeye birangiriye aho ngaho. Byampaye gutekereza ndavuga ati aboshaka bo kwita ku iherezo ryabo, tukareka kwiyitaho, tukita ku iherezo ryacu ry'ejo. Abagitijwe iminsi yo kubaho bakita ku iherezo ryabo. Bibiliya iravuga hariya muri Yobu ngo kuko iminsi yategetswe nawe Mana, umubare w'amezi ugashirwaho nawe, kandi ukamushiraho limite, urugabano atabasha kurenza naho yabigenza bite. Ikintu navuga kumenya Imana, reka mbyite ko ari ubuntu. N'abatarayimenye barahombye, abayimenye n'ubuntu. Reka nkubwire, hari icuvuze hariya, wenda reka
nkotingi buke ku rupfu rw'uriya mwana. Ego. Uriya mwana ari umukozi w'Imana cyane. Umwana w'imyaka 16 ungana kuriya muto. Mu yandi magambo abantu ntibari bamuzi cyane. Ego. Kuko n'umwana muto. Ariko nimba hari abantu nabonye abantu mubiri yo maze kubaho none kuri iyi si ya rurema. Ego. Kiriya kirushoka cyarabaye cyambere. Cyane. Kandi nubwo cyari kibabaje ureba ukuntu uriya mwana yari muto abantu bari bamwitezemo ibintu byiza. Ego. Yari umwana uhaye ubona umugeni abantu bazoba bahaye baja kumarana. Mu myaka nk'itanu. Oya 5 ni bo wenda byotegwa gusa nuko yari akiri muto ku mashuri. Ariko yari umwana uhaye ubona mu by'ukuri uvuga ngo kwa pasiteri hari umugeni. Ego. Urumva? Tubanze yari umugeni w'Imana ariko ture aba bageni twe tuza dushaka bahano kwisaba ngabo yari umugeni. Ego. Ariko no ku Mana ari umugeni. Nabonye umunezero wabaye muri kiriya kiriyo. Nabonye gukomera kw'ababyeyi. Mwana yari umukristo kabisa. Ndeba ababyeyi yarafite imirimo ikomeye. Ndeba ababyeyi ibintu bavuze. Amajambo ababyeyi bavuze. Baravuga ngo bamenye ko Naomi bamutijwe. Ego. Erega twese icyo nicyo twadukwiriye kumenya. Nimba ufite umugabo umenye ko n'Imana imugutije. Ego. Nimba ufite umudamu umenye ko n'Imana imugutije. Nimba ufite umwana umenye ko n'Imana imugutije. Ego. Intizo iri ya ruguru wenda abantu bato yashaka kutabyumva. Ariko icyo bita intizo ofete ko ari uguheza umuntu ingutamugabiye. Yego. Itari yiwe umuhaye ndagutije. Yego. Umunsi ukeneye ta discussion uzuja kwitoza uza wamugaruka gusa mu gitondo kandi yoyikwima yoyikwima gute niya ta discussion uramubwiye ngutije iyi nkuyikana ngutije iyi nkigufasha mbaye nguhaye kino kintu kigufasha umunsi ngikeneye sinzita ku bukene ufite sinzita ku kamaro cyari kikumariye nta nubwo nzita ku gaciro cyari kigufitiye. Bazaga bavuga ngo intizo ninka ngo izisiga umwumbati muziko. Bishatse gusobanura ça veut dire umuntu ashobora kuba hayateka umwumbati. Umwumbati ni ikintu gikeneye gusomerwa amata cyangwa ari kuwotsa uri muziko. Ujya wagutijije nkiyashitse ntazareba ntazarinda ngo wa mwumbati ushe akame yanka kugira ngo anasomere basi azayitwara ugasigara urumanga. Yari inka waruteze mata inka wari kwikama yo gusomera wa mwumbati kubera nyira yaje akayitwara ukarumanga wa mwumbati ukakuniga ugahura n'ibibazo. Icyo nari nshatse kuvuga rero kumenya Imana ni umugisha cyane. Ndashima kuko abakozi b'Imana bagira agaciro. Ni nabyo Baramu yari kwavuga abonye ubwoko Baraki yamuhamagaye ngo aze kuvuma. Arareba aravuga ngo mpagaze ku kanunga ndabwitegera ngo ndeba ubujyamyemo ngo mbona ngo ninkintare y'ingore ngo ninde wayivumbura. Aravuga ati ninde wavuma b'Imana itavuma. Aravuga ngo hubwo nanje icyo nifuza icyampa ngapfurupfu kubwo bakiranutse. Amaherezo yaje akaba nkayabo. Umuntu wese yakagombye kwifuza urupfu nka ruriya guriya mwana ugaherekezwa n'abantu bangana kuriya. Umwana wa Seza wabonye bari abantu je n'ai jamais vu. Tegera abantu twige gukora neza. Tegera bene biriya bintu byansigiye isomo kabisa. Urabyumva? Tegera bene biriya bintu wa munsi bibaye batubwiye turi hariya mu rusengero. Batubwira ariya makuru tuzi ko bari bateguye igikorano umukutano. Ofete naravuze ati kubera iki bihuriranye uyu mukutano wari wateguwe hariya ku rusengero rwo kwa pasiteri. Imana iremeye ngo ari wo munsi uyu mwana ataha. Ariko nyuma naje kubyumva
hari ibintu tuza tumva mu isi y'umwuka ariko wakomeza kubitekereza mwuka akagusobanurira. Ego. Naomi yagombaga kugenda hariho kiriya gikorane kimeze kiriya, hariho bariya abakozi b'Imana bameze kuriya. Tumwifurije iruhuko ridashira. Oya yaratashe Naomi nta gushidikanya. Yaratashe kandi ikizakwemeza urupfu rw'umukozi w'Imana ruba mw'ibyiringiro. Ego. Kiruba nk'umubabaro naho abantu bo babarana Imana. Babarana Imana bakabarana ibyiringiro bagahumurika ukabona abantu barakomeye. Oya nashimiye abakozi b'Imana bose babaye hariya bavuze ijambo. Umukozi w'Imana Revera Kado, Imana imuha umugisha. Umukozi w'Imana Ndutira waririmbye. Famiye yo kwa Revera Gedeo mudama abana. Nashimiye na Pasteur Mutabazi yabwirije neza hariya mukiriya. Pasteur Mutabazi turi ku mpanda yavuze ibintu arabisobanura yabizanye mu buzima busanzwe, avuga ukuntu tugomba guha Yesu icyubahiro cye. Yaravuze ngo Yesu ni masifa. ngo Yesu akunda icyubahiro cye, ngo ni masifa. Kandi yavuze kariya kantu ko kabashiki baraza baza kumubwira ati musaza wacu aragwaye, ti none ngwino inshuti yawe ukunda aragwaye ararembye. Yesu ngo yamasibira. Nta uzi iminsi yasibye kabiri. Ariko iyo wumva naho bitavugwa neza birashoboka ko bamutumaho. Lazaro ashobora kuba yarapfuye bariya abantu ariho bakigenda. Ugereranije ntaho byanditse, ariko ko bazavuga ngo intumwa imugezeho ngo yongeye gusiba akandi kabiri. Ariko urebye abantu batumye ni nkaho bafashe urugendo rw'umunsi wose no kongera kugaruka. Urabyumva yakeraga ni iminsi ibiri nijya yasibiye, iyi kagira ya minsi ine byafashe. Kandi rero mu Banyisiraheli nza numva ngo baza bahambaga umuntu mbese babanza kumureka, sinzi nimba ari 3 jours nimba ari 4 jours. Urabona uko bari bameze buriya ni iminsi 3 yo baravuga ngo umuntu apfuye ubugingo bwe bushobora kuba butaraja kure, butaradispareta ngo bugende bukira. Bakavuga ati mufate iminsi 3 mugandaye umuntu ari hariya kandi nazamurwe gazari zitarabaho. Hari igihe umuntu ubugingo bwosura bukamugarukamo akaba muzima. Ariko kandi biriya iyo ubisomye Yesu ngo yari yageze inayi asanga umwana w'umupfakazi wapfuye. Bazanamwita umwana, ariko iyo usoma yari afite imyaka ubanza ari 22. Yesu ngo abonye agahinda kujya mupfakazi ngo arababwira ngo nibature abari bikoreye umubiri wa mwana wapfuye. Yesu ngo aramuzura amusubiza mama we. Abafarisayo kuko bari baramugoye ngo baravuga ntabwo yari yapfuye, kandi yasanze bagiye gushingura ubugingo bwari bukiri hafi, yaratarapfa ngo yaratarava mu kandi bari bagiye kumushinga. Donc yari ya perdre connaissance, yari muri koma. Alors asubiye kuba muzima, ntabwo yari yapfuye. Kandi bari bagiye kumuhamba. Tiyabasanze wabo yahuye nabo mu nzira bagiye kumpanda. Ni nkuko wohura n'abantu cortege funéraire igiye kumpanda ukazura umuntu, ariko barangiza kubera bagwanyaga Yesu batashakaga kwemera ibitangaza zakora. Baravuga ngo yaratarapfa. Gusa ibitangaje Yesu igihe kimwe azayemera ku nshuti zabo. Ibaza inshuti akaba ari zakoreraho materiel didactique. Ni ukuvuga ngo igihe kimwe Yesu azayemera. Lazaro yari inshuti. Imana wumva amakuru ya Satani n'Imana baganira kuri yo. Igihe kimwe Imana izayemera, igihe kimwe Yesu azabikora akabireka ku nshuti ze. Lazaro inshuti yiwe tiyapimira ku bandi batari inshuti ziwe, tireka noneho bano kugira ngo babanze bahebure
ubundi imana ntabwo imana izireka ibyacu bigapfa yego bikageraho bikabora bikanuka. Igihe cyose tukiya twinyamambura tuvuga ngo nuko ngo hari cyakozwe, imana izivuga ngo baracyafite amanyama, baracyafite ubwenge. Reka mbanze mbareke bajwigire. Imana izitureka igihe kimwe tukajwigira, irabareka ya minsi. Ariko ibyo wenda reka tugaruke mu by'ukuri cyo twadushatse kuvuga, igihe cyacu kirabaze cyane, igihe cyacu kirabaze kandi twite ku iherezo ryacu. Ariko muco nize hariya abakozi b'Imana bubaho, abakozi b'Imana bubahwe. Uriya kiriya nubwo uriya mwana yari afite amateka meza akomeye, umukozi w'Imana, umukristo, ariko kandi hariho amateka y'ababyeyi biwe bakoreye Imana. Bakoreye Imana. Buriya ni ukuvuga ngo hari inshuti za Naomi ku giti cye zaje, ariko hari n'izindi wenda zitari zimuzi, ariko inshuti z'ababyeyi ba Naomi. Ni ukuvuga ngo abantu bose Imana yahaye ubwenge, tugomba guhitamo neza. Amahitamo ni ikintu cy'ingenzi, ariko turarangara. Abantu bari mu guhitamo ibintu bitagira umumaro, abantu bagahitamo ibintu bibi, bogahisemo ibyiza bikagira kora ibyiza nawe uzemera. Yego kandi icyo nicyo kigoranye, urumva? Icyo nicyo kigoranye. abantu ni nacyo usanga nishari n'ibindi n'uburozi n'ibikiri n'ibiriho n'ubwicanyi. Abantu barananirwa gukora ibyiza ngo bemerwe nabo, bagakenera ngo bazemerwa bari gukora nabi. Nta muntu uzi ukora nabi ngo yemerwe, kandi ntiyigeze yemerwa. Ezeberi yicishije Naboti kugira ngo batware uruzabibu rwe, ngo niho ikigabo ciwe kitagira ubwenge. Ese niwe wa mugabo we wacuramye carazize bitagira umutima. Umugabo umwami tena yoze ngo arazira kubera uruzabibu rwa Naboti, ngo arangize yanga kujya arazira. Kosa rya mbere. Irya kabiri ajya amacuramye. Ezeberi yarazi ngo icyo akoze, kurumva akoze ga nabi. Hari uburyo bwiza bwo gukora butari buriya bwo kwicisha Ahabu. Ese ubundi ku mwami igihugu cyose cyari iciwe, kandi byari bitewe muri urwo ruzabibu, izo mbuto ntiyari kuzibura, ariko gusa akamagira umutima mubi cyangwa se ibyifuzo bibi byo kwifuza intuze ya Naboti. Abakorera Satani niko bimeze. Ishari buriya areba igihugu ni icyawe, kurumva? Ariko umuntu uri hariya umuturage utwaye ngo wifujije uruzabibu rwiwe gakondo ye, iriya ni Satani. Nguko uriya ko Satani ashuka abantu. Reba hariya mu murima, mu ishyamba rya Edeni, Imana yabemereye ibintu byose, ariko igiti kimwe yababujije. Bumva ko ari cyo bagomba kujya imbuto zabo. Urumva rero ibi bintu byose birimo ni ibyayo muri Edeni, murabyemereye. Ariko igiti kimwe akaba ari cyo Satani yereka abantu. Urumva ko Satani, urumva uburiganya bwa Satani, urumva iyo tumwemereye uburyo aza dukura muri zone de confort yacu twari turimo. Baguhaye jardin, baguhaye igihugu. Tekereza ibyo Dawudi nawe yigeze gukora. Rero afite abagore, inshoreke n'ibindi bintu byose yari abifite biraho. Igihugu ni iciwe, ariko yifuza mukawuri, ageraho amwicisha. Ariko ibyo zabaye iwiwe, ibyo ndi turinda tubibwira abantu. Imana yohereje Natani aza kumubwira ati, hano muri iki gihugu cyawe hari umuntu w'umukene wari ufite agatama kiwe, umukire wari ufite 100,
ngo ararigwe n'umushitsi aba ari yahitamwo kubaga. Dawudi ati ibyo bintu byoba mu gihugu ntwaye nyoboye uwo muntu agomba kwicwa, uwo muntu agomba kuzariha inshuro 4 iriya ntama. Ingaruka zabaye kwa Dawudi murazizi. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Wa mwana babyaranye na Betisheba yabayeho yarapfuye. Kwa Dawudi ubusambanyi burinjira. Mu bana ba Dawudi umwana umwe asambanya mushiki we, aviyora mushiki we, ko bari bafite ba nyina benshi. Igihe kigeze Abusalomu yamukubise kudeta, yamukuye ku ngoma. Bamugira inama, wumva imbuto umuntu atera ku izina. Baramubwira ngo kugira Dawudi muhashe ntagasubire gutekereza ko ari umwana. Aba bagore bose biwe yari afite hano uretse nyoko ubahindura abagore. Yateye ya mbuto y'ubusambanyi ngiye arayisarura. Inkota ntizova mu wawe kubera ko wicishije umuntu, donke enosa, amaraso y'inzirakarengane, damu isiyo na hati, ariya maraso yamenetse isi zigira umuvu. Twarangiza tugatangira tugenda twiruka. Kayini yananiwe gukora ibyiza ngo yemerwe, yica Abeli, ko kuvuga ngo arahima Imana. Reka Imana iza yapresiya imirimo ya Abeli kurenza yanje, reka mwice ndebe kwizonemera. Ntabwo twokora ibibi ngo niho tuzemerwa, tibishoboka. Inzira imwe gusa yo kwemerwa no gukora neza. Ariko igihe cyose umuntu atekereza ko azemerwa kubera ko arimwe akora ibibi, no kwibira. That is to take a wrong way. Ni inzira ini fausse route. Tibishoboka, tiwakwemerwa. Erega Imana c'est le juste Dieu. Imana izire. Wibuke ko yahise ituma hariya, ituma sinzi nimba ari Eliya waje kubwira hariya Ahabu. Aravuga ngo kurahiye Imana ya Isiraheli. Aho imbwa zaregatiye amaraso ya Naboti, niho nawe zizaragatira ya. Uruzabibu yararutwaye se? Ese ni Eliya waje kumubwira? I mean ko ari kuvuga ngo nimba atari Eliya swate Samuel, ariko Imana yahise ituma umuhanuzi diligence, genda ubwire Ahabu ngo kiriya kintu akoze ngiye kukimwitura. Ezebera umupfakazi. Ntabwo twokora ibibi ngo niyo twemera. Inzira yo kwemerwa ni gukora ibyiza. Abantu rero nibabyumve, nibakora ibyiza kugira ngo bemerwe. Kandi turacyafite amahirwe, turacyari abakandida bo gukora ibyiza tukemera. Date d'expiration yo gukora ibyiza ntabwo irarangira. Imana iracicaye ku ntebe yayo y'imbabazi. Bizarangira mu buryo bubiri. Donc gukora ibyiza kugira ngo bibe expire, birangire, bitesha gace, ni igihe utakiriho wowe. Umunsi wapfuye wavuye mu mubiri, uzoba utakiri umukandida wo gukora ibyiza, kuko ikuzimu ta migambi ta mirimo. Urabyumva? Habe no mu ijuru tuzobeshwaho n'ibyo twakoze. Ariko iyo umuntu amaze gupfa nta bindi. Ni ukuvuga ngo abantu nibareke gutakaza amahirwe yabo. N'uyu munsi wohinduka, date ntiraba expire. Peu importe ton passé, ibyo wanyuzemo byose, uyu munsi gusisifiko uhindura icyerekezo, ukayoboka indi nzira nziza yo gukora ibyiza, ukemerwa. Undi munsi wa nyuma n'abazoba bakiri muri uyu mubiri ni umunsi impanda y'Uwiteka izavuga. Icyo gihe ntabwo uzoba ugifite amahirwe yo gukora ibyiza ngo wemerwe. Habe nubwo uzobikora ntuzemerwe. Rero turacyafite ayo mahirwe, nituyaprofite. Nitureke kurema amasoko y'imburamumaro. Nidutekereze ku ngaruka z'ibyaha. Nidutekereze ejo hacu hazoza. Ese turahazi? Ninde uhazi? Imana ikintu yaduhishe gikomeye nico ngicyo. Ni naho hari ubumana bwayo. Iyo watwazaga tumenya umuntu akamenya ngo aravutse, azobaho iminsi ingana gutya, azora angiza urugendo rw'iyo rwaha ku isi uyu munsi. Erega be nabiruza wumva abantu bavuga ngo yaravuze, yaraseze, yagize gute. Ni ukuri biriya bintu ntabwo babivuga mu buryo buri conscient.
babivuga ko ibintu nabo wogira ngo ntibarimo bamenya ibyo bavuga, ndetse n'abo babivugana ntibaza bamenya ibyo bahaye bababwira. Tuza kudekoda ya message umuntu atagihari. That is why yari kwavuga kuri iyo. Kumbe yari kwadusezera sale savoir, ariko ntabaza bicarana nk'uku ngore ni bake bagirirwa ayo mahirwe. Ngore n'umugabo ngo basezerana umuntu akubwire ngo je warageze ndagiye. Ashobora kuvuga ibintu ukazubisubiramo nyuma, kandi umugabo yari yambwiye, kandi umudamu yari yambwiye, kandi umwana yari yambwiye, kandi inshuti yanje yari yambwiye, kandi umuvandimwe wanje yari yambwiye, kandi umubyeyi yari yambwiye gutya, ariko ni mu buryo butababuza. Nicyo gituma iyo tubimenya rero twaye kwihereza. Uzi ngo uzopfa ejo, ibyo ari byo byose wotunganya. Uba utarimo amapepo ya Beelzebuli wotunganya urugendo rwawe, ariko urabizi uzuzuka mu gatondo ukabyuka usohotse uzi ko iyo ugiye ugaruka tugaruka. Niyo utosohoka urupfu ntawe utaza rusanga, uza rumusanga ku gitanda aryamye, uza rumusanga muri dushe, uza rumusanga muri dushe, ntaho rutaza rumusanga, ntaho rutaza rumusanga. Rero nidutegure urugendo rwacu kuko ntiturabahana, kandi igihe cyacu kiriya breje. Ubishake ubireke, nushaka ureke gukenyuka ngo wapfuye vuba, nushaka urambe ugira imyaka kiya Metusela. Tidwa parti twamusanzeho se Metusela, turamuzi, ninde bamumva gusa kandi bakavuga ngo yaramze. Hagira umuntu muzotubwira ko yabonye Metusela. Dukeneye kumenya umuntu hagira umuntu uriho kuri none niwe guvugwa muri Bibiliya ngo niwe waranze, ariko kuramba kwiye nushaka uje iwanyu ubaze basogokuru bawe na basogokuruza, ubabaze ngo se mwebwe mwabayeho mbere mwabonye Metusela imyaka 900 n'indi 300 kurayumva 1200 ninde wamusanze? Nimba utaramusanzeho yaramze utwawe twikoroboyi tungana gutya, twakatwa ikoroboyi ninga kujya bupima utuntu ariya nimba ari ibiro bigaye. Reka umunzani ni ikintu gikomeye, na kantu gato kuko nguko ninga kujya washira buji hano izayizi nyatakijisha akayaga gusa, akayaga konyine. Tuzubona hariyo muri mu anniversaire mu makwe n'ibindi, tuziriya buji mucana muhaya muja gukata amagato. Zinshi nziza isaba ko muzizimya zonyine zazizimya cyane. Urabyumva, ubuzima bwacu ni kuriya bumeze, ni kuriya bumeze. Urakoze cyane, turagushimiye. Iki kiganiro cyagize umutwe munini cyane kandi kiraryoshye, kimeze neza. No kuvuga ngo abantu bite ku iherezo ryabo. Umuntu we kwishima niko mu mvugo hano bazavuga ngo wishime ngo ufite ubuzima, ngo mfite sante, ngo merewe gute, nubwo utogwara accident yose. Mbese ibyica umuntu cyangwa se igare ry'umuntu ntabwo rireba ngo ufite sante, ngo reka ngo tumurinde ngo aracyafite sante. Umunsi cyangwa se umwanya iyo ugeze nuko biba birangiye. Moi j'ai vu mon grand-père rucanira ingwara yonyine yagwaye n'amaso y'ubusaza yahumye, aza kwa muganga baramubaga amaso asubira kumushiramo ayandi ngo abone. Nta kinini yamwoye, nta munsi yagwaye, nta kinini yamwoye, ariko igihe cyarageze aragenda. Nta n'ikintu yagwaye, ubusaza neza buramutwara aragenda. J'étais tout petit. Ibaze, ni ukuvuga ngo udapfuye ukiri muto ubusaza buragutwara. Tibukureka ngo mu nzu buzogusanga mu nzu, apana kuvuga ibitsuba tujura ngo yagwaye ngo yagize nakubwiye ureke gukenyuka ngo bavuge ngo wapfuye buriske. Kurabyumva, uguma aho gusa, buzoza urupfu ruzoza rwama rugusanga ahuri utasohotse.
uri mujya urupfu rutaza rureba ngo uriyanture n'abantu bagukunze. Umuntu azanyerera afite inshuti, hari amafaranga, hari ubushobozi, akanyerera akagenda, agasiga ba bantu, agasiga bya bintu, agasiga bijya byose. Bivuze ko igihe cyacu ni kigufi. Imana noneho yaranacaboreje, uwo nabona n'abametusera bari bafite imyaka imwe yo kwigira nabi n'iyindi yo kuzohinduka bakagira myiza. Naho ubu nyine reka nyine imyaka yabaye mike. Ndagushimiye cyane, wakoze. Kandi yeme mudufashe umuntu uri butegere kino kiganiro agihanahana, agipartage kugira ngo kigere ku bantu bose bumve izi nama. Kandi ndabashimira cyane uburyo mukomeza kutwitaho mu kudukurikirana. Ndagushimiye cyane. Urakoze. Akantu kamwe kanyuma, hari abakozi b'Imana babiri singiye kubavuga amazina, ariko umwe yaravuze yase ndamukunda cyane ariko simuvuga, ariko wenda bari bahari nabo baramwumvisha uwo munsi mukiriyo oya abwiriza bisanzwe, yaragiye kubwiriza mu ikanisa mu materaniro, arasenga kugira umuntu uzusengera ijambo, aravuga ngo abantu bakumenye bave mu byaha baje mu ijuru, nibanga basha. Hari undi nawe wavuze ati kumva mwarumvishije igisigaye no guhana. Ubu ni ubutumwa abantu ubu ni ubutumwa mwumve twumve twese. Nihereyeho ku nyungu zanje, ku nyungu zawe turi kumwe mu kiganiro, n'abandi bazabikurikira, n'abari inyuma ya kamera kurabyumva. Abo bose abatazabyumva mubihorere, bizabe kwa kundi yavuze ngo abantu bumve baje amajosi se, ari ugufata amajosi kubembera ngo nibatumva bashite. Oya njewe mvuze uko yavuze, ibisigaye ni amahitamo y'abantu. Yumve duhinduke, duhitemo neza, nitwanga duhitemo nabi. Kandi inzira y'umuntu wahisemo nabi ni zibiri, ntayo hagati. Ni uguhitamo neza cyangwa ugahitamo nabi. Ni nacyo ituma Imana yanga latiyodera akazuyasa sami wa muzo kuvumisa, nushuha nudashuha tukonje. Icyo kintu Imana ikeneye ko dushuha cyangwa tugakonja. Le reste hitamo. Urashuha bahitamo na yacu, urakonja go ahead. Urakoze cyane, turagushimiye. Dushimiye abadukurikiranye. Imana yo mu ijuru ibaduhere umugisha naho ubutaha.